Amazina na yeye? Amazina ni Mugabo Khalid. Muraperi kabisa. Yeah. Turakwakiriye kuri stage watangira. Ndatangira mbabwira I'm best of the loser, freaky for the loser, give me back your kiss and bring all a philosophy love. Zamurijwe. Ongerijwe. Excuse me, yeah, the punchline in my flow. I never care about the feeling. I used to rap like a devil. Never care about my flow, never care about my feeling. I'm best of the loser, freaky for the loser. Give me back your kiss and bring all a philosophy love. Accept my love for today, no even in the summertime. One time, two time. Gabere nyiza bande baga nk'ikimwira ngira ngo nukwikinira paka bambwiye ngo sindi mwiza. Kubera papa funze gazira genocide ngo kandi niba taribona imwene wabo wish. Bikeneye kwandika ibintu uko byandenze ni doze acide sinzaho nabikura bitangiranga icyende kandi umuvu w'amaraso. I never care about the flow, the big Boston back from Bedside. What you know about me? Never care about my flow, care about my feeling. Yeah. Okay, you said that we don't have to care about your free, but we have to care about your feeling. Man. Jewe swaga zawe za gisani ndazikunze urumuraperi kabisa. Yeah, no wakubona wese ahita avuga ati uriya ni umuhanzi ni umuraperi. You look like a rapper. Yeah. So rero nuza kuri opinion yanjye ahangaha iyo twinjiye mu mpano nyine ijwi ry'umuntu impano y'umuntu burya aririmbamo bro uru rugamba aho rugeze ntago byoroshye ku buryo mu bantu 22 hagomba gusigaramo abantu 18 nako 12 hagomba kuvamo abantu 10 ntago mbuze ngo uvuyemo ahubwo ngenda gupendinze ngushize kuri pending hari muri pending harimo abaraperi bagera muri 3 muraza kuza guhangana hangaha kugira ngo turebe who's the real urakomeza. Yeah. Nje ntabwo muciye intege ku byavuze kandi sinirengagije ko agushize kuri pending. Gusa nakubaza ikibazo nta kibazo. Uramusubira nk'amahirwe ugiriwe amahirwe yo kuba wajya like gukora igitaramo n'urubyiruko ukabaririmbira iyo ndirimbo urifuza ko ari nk'iyo message yabari gutanga bakora muri iyo ndirimbo yawe. Nowadays, abantu bafite ubuzima bubangamiye like when you reach in Gaza or tugera muri Congo abantu bose bafite ubuzima bwababaje tu. For me my message is to keep them they keep bagire faith that ubuzima buracyari kubera ko icyambere ni ubuzima. That's my message. Okay. Okay. Uranyuzwe. Umba my brother asante. Can't keep going my bro. Yeah.